Whatal fatu le amatanga le nei vai aso I telefon le radio Samoa. O le tolu se fulua I le nei o aso wha wau pere tawa I Iran, ma o wha irua le CNN wa tua ia le fufonga whetalai a Iran, le malo o Amerika I le fuafua na o ana oso wha inga I rungo lau ele, a o wha la mai wha matalanga o loo whaia feutana inga. O wha irua fo I le fufonga whetalai, o loo wha atari mai fo I vai ngā aua Tehran, mō vai ngā aua pe o na tā wātua Amerika. O whaerua Israel wa sauni ana vai ngā au mō taua, ai whatoa mai o na tawhana ane miso se lua a le Houthi rebels I Israelu mai le iei seisi nā whiai. O le Houthi rebels e whamautu I Yemen ai lango I Iran. E torua whedima se lau seila ma malingi a Amerika o taunu nei I se sae tūtutonu a ua whaatanga ane fo I Iran ne pasi ane o waa e lua se pulu I le Strait of Hormuz. Whaatanga na o waa o lo I lalo fua a Pakistan. Isi ripoti wa tā waire whai o whaatara noanga a tunu e peo ai kupito o Saudi Arabia matake I Pakistan mo le sa idio ni awala e whaamuta I le taua. O le mai au ia whonutanga wa whairua nei e Pakistan wa sauni e tari malo ini tala noanga a Iran ma Amerika e whaatala noa I le tau fia o ia bevesi. O se whamtalanga o ripatia le CNN mai se tasi o Suisinia Iran o ia tā uai o le taua lea o le taua la tau ma o le a le to tau fia se I vanga na o la tau wa o ina se le sona ia Trump ma Netanyahu le sona e au tau sanga o manatua pea. I Amerika, o le tapunia o whaputu ngā tupe po le funding mo se tasi o matanga ruenga I Amerika le Department of Homeland Security I Washington le ua whaasolo atu nei I le Savalia o le whaasafuru whao aso. O lo whaawau pia whinaunga I lea mata upu a ua mafuai, ma le tapunia o nisi au unanga I malaiwa alele I le atunu, o na o le to e tito le au whainga ruenga I no fuanga e whai eisi aki o tangata whemalangai. Mo leo o atu le au whainga ruenga o na le I maua lava tutongi, o na o le whaale tonu le I le funding. Ta weri pote le vasa fau lewa fola e maua I tutongi ina ua mai asainia e Trump se polo inga e maua nei tupe mo ia au nanga. Whai a pia whinaunga I tutonu o Amerika I le bao le Republicans ma le Democrats I le mata upula valea a o loo malo lo le Congresi mo le lua vai aso. I Australia e lua se tete I Australia ua whaalauroa o le amawhai no whao ngā tangata o nanga o whemalanga inga whalawa I tele, public transport, e au noma se tutongi o se wha mama avenga lea I le taunga tau le penisini. O le stete o Victoria e whao ngā fua o nanga I a whalawa I tele e au noma le tutongi mo le masina ato a Perila. A Tasmania e amata aturawa I le asose I au o le whae ungo uni. I le o awhia I New South Wales ma o whae roa I fo I le le fia o le toa tele, a lo o wha wau pere anga I lunga o le tawa le pensini ma le swau. Mo whamana tu pere tai o stete I tangata, o le so ona wha atau o le pensini ma te wina mō lātou, a I le o mana o mieina o se tasi leo tūranga wa te tau lava o na tau fia. I New Zealand, e whina le pole no o Kilani, Wayne Brown, o tangata o loo whea ngai ma whainga taona o le si itia o le tau le pensini, e te tau loa nā ngā I e whao ngā au o nanga o whemaranga inga lau tele, pe a whai e le o mawatu ni a lātou se le ni whao popo I vai aso mai le malo. E manatu Brown, e te tau na tua le malo tupe, e whaalawi roa I au o nanga whaalawa I tele ia tau wheo inga, ai le o le tu wina I a inga e pe o na forasiane le Western Wai. Pai mai Brown, o le whao ngāo public transport, o le a ngāo ai fo I male ala tele, pe a whai e tū ta avale le au whai ngā ruenga I o lātu a inga, ai whao ngāo o nanga o wheo inga whalawa I tele. Ma le tala muri ka New Caledonia, o le company wa alele a New Caledonia le Air Caledoni, wa talo sanga e wha mawina I lātou se au nanga wa wha le tonu po wa ngau, bankrupt. O li patia le Radio New Zealand, o lo iei solo te te e whaasanga le mata upule nei mai nisi o pā anga le company wa alele I te tonu lavo le atunu. O solo te te e whaasanga le AVS mai o nanga le company wa alele lea, mai no mea, ai whaanga I o yatu reisi wha ai tū, pe ama le 5 kilomita e wā ai. O nisi le au te te oro o whina wane I lalo le ngoa collective of users, ma o lo tādia nei la se isi ripoti le tamai le mata upu, e maise o popolenga o tangata I le whainga tā fo I lao whewa inga, o le aia I te tonu ramo le atunu pe a whai e motu sia foi lea au o nanga I whemaranga inga I walele.
Tala ia le video Samoa mo le amatanga fo le nei va yaso soifua. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O lea o te tala ina nei whaatal noanga mō fuafuanga whaaltau sanga, are pūlenga anu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akheavyoursay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turkey, all together, Auckland. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Fatalofa, mofolofa, mfafilwa ifo ile pa ia mawalunga o le tato o tudu. Ele amatanga fo o le neiva yaso le ua sfulmaltasi minute. Wa te ai nei ia le tu la e fa tawalunga tu ifo I ia male o nanga fo ia le tofa ya fonga bua. Po le ftelenga fo ia se Manu Francis Ioane. Le amatanga le nei yaso. Ngafua se tolu se fulu o le masina. O mati, lua fe lua se fulu maleondo. Ia, toi tasi le aso tatu tu lau ele. Ele masino a perila. Whaaftai le tua I lo lofa mlo anga le lei. Tau muli pēa I lau whanau. Ia te au nei ma I la toui. Ia maise le lo ma le mamalu lau tele o le tatu o tunu. Samoa I lau whanua I Samoa. Samoa I New Zealand nei. Australia. Tuila mamanua, le atu Pasifika, ma so se tafo le lalolangi, o lo no pia I o tātou tangata, ono o lato fo tiute ma Faiva alo filima. Fatalofa mfafelo I atu, le Gagaifo Faiva, ma le atau o savea, le ulua I ali I se yuli, pestata ma le langi, Al Harrington, tu manuvau le vea, o tātou felo I luma o le nu, umaluma o le atua. Ai le o tua o le nuu I me whale lau wasi ma tatanu wai tangata vai atu le whafonga le atunu. Ia pēa o mai fōi le wala au le atua a o lea. Wa tātou wheloa I ma whesangisangi ia I le alofa anga le lei o le atua ina ua oso fōi le lai le tai au. Ia wangangai. Ia ai malei fua Samoa I ona tulanga matango fie. Ona ole va venga na fia le tua. Fa moe ai oe masengia le maulu I le po. Ai malamba le tae au. Ala fai mamalei fua mai le atunu. Fōlinga I lo tātou matai sili langi. Ia mamomoli ai le whaafitai fusia le fau o malo. Ona ole alofa muti vale. Ma le tau I masui. O le tātou matai sili mo oe mau. Wale mea na ole ua maa. Ua makua ma fifia I lava le lalolangi le teimile nei. The human condition o le mea lea. O le ita, fai mea ita, taui masui, fia pule, mea ubana e wako fo se kaipi pia a tātou. A apa I nisi o tātou mata upu.
o sola atu fatia o le nā vai aso, ia ma malamba ua tuanai, ai le mawhai lava, o na whaangalo i nā i mea sa tutupu le nā vai aso, ia wa vea mamata upu tau ave mai, i le amatanga fo i o le nei vai aso. Ma lole ngā lulue, ma lo fo i le pale, ma lole soifua manuia, ia mwese fo i o tau Faiva lo Filipa, o tiu te masani o le atunu ue, tofi ai, ia ma ngā lulue ai, ia ele ia stangata na te fia fai se ngā ruenga toa i fo i lele, ona ele o se me fia fai, ia e te tau o na tātou fia fai wha lelei, fai male wha maoni, male mā ele ngā. A wafo i wha lango mai stangata i wha matalanga e te avatua, e malama mai. Ma wha pēnā iai o na pou ma fatu o lātou titi, ia mala lātou whatou whala inga. Ona o tala le masani o na whai atu i whafonga le atunu. Le atunu ule nei o Samoa, a mese fo i whala puputonga tangata. E malama loa na whaamanino sa mataupu. E ofi fia tangata e whai o lātou tiute. Ma whai a fo i whai unga le lei tala whea ngai. Ona o le information leo wa lātou maua. So there you go. Information is power. And power is knowledge to make, find, and correct decisions. Ia le nā. Whatalofa la ia lea ma whaatulou, ta oto atu pa ia, sautua whawhawha o le atunuu le tawhtolu, le vānu nofo, le vātangata, le vātapuia, pa ia ma mamalu, wha le malo, pa ia fo i ma mamalu, wha le atunuu, ia olo li po i ai tama ma ainga fo i matama, o ainga o tupu, ainga o ainga o nofo, ainga o papa, ainga na tula ti ma tula toa, ainga na tawhai wha i ai Samoa. Ai ale tai au na ite ai malamba. O le pai tala ma le pai sina o Samoa. Ainga sa le vi le nale. O loo wha no manu i whata whaita ulanga e fi o Samoa. I tawha e fi o le lalulangi. Awa se manuia o le tātou o tunu. Ia, ta talo whavo ila ia lea. I ta maam tina mātutua o le tātou tunu, malo le soifu manuia. Alo fo i le tatalo, whaafitai fo i lautou tāpua iga. O lo whaia i aso uma, maota malawa, whale o tangata mātutua, maota ngase. Ia, whaatalo whatu le i ata wasa vea i ate oe, le ta māmatua, ma le tina matua, pēr no whai atu. So se a inga, o lo o tau si ai se ta māmatua ma se tina matua o tua asina sino le tātou o tunu. Oni a inga whaapitoa o lātou whaamrianga. Aisea. A wafo i o i leo lo ta oto ai le sosia. O le atamai o to mai whaana mua, o to mai maanga waa. E li lau maua. Wa o manisi le ele. Wa whai i langi le tulu ngā sia. Ai ana i o tātou ta mamtina mātutua leo o lo nofo ma whaalongolongo mai. Ma poa i atu i ate oe. O le sili anga le nao tātou ainga. E fe sili ai le lotu. E fe sili ai le nu. E fe sili ai ia le tumalo. Aisea. O le tō wha mapo. O le tō wha ua matua. O le tō wha ua malu ai ainga. Malu ai le lotu. Malu ai ma le malo. O le tawhatolu na o le ngalo iate oe. Le malo. Le ka le sio. Tangata lau tele le pulenga mamalu ali i mawhai pule. E wha lango i le tō wha sina a le atunu. Whatalofa la ia lea, Samoa i tawhai fio le lalulangi, a lo le ngā lulue, a lo fo i le onsa i ma le lava pale wha moe. Sa e ulu fale tāpua i whatasi. Ia, i maota, ma whata whaita ulanga ese i le aso na nafi, le sapati. Ia, ma maua i ma saumbea o ngā. E saumbea o ngā ngā maua ngafi. Ngā o le tala no wanga lava o le whaamsinonga. Oka e ta whiwhi. Ia, o whatuloa uia i sia mātou. Waenga lea na mātou te whai. Whai vai whale le sona lea o le tusi whaita waso.
e tatia le whaamsinonga o la uli ma li mongi ma i lato uma ia na whai o le nā ua uma o na laule i unga a o le i unga o tātou le ala iuna tātou ua mai le whalesai le sa le le lau o le i unga le whaamsino ia o le tama i le langi a le laga ko mai e a mai ma whaamsinonga o lauli ia na whai i le whale whaamasino e whai e le o lātou whaamsinonga i le whalesa o le mauta te talo o le mauta pa ia o le li ia o tala o le suanga e malie a wafoi e o whaatasi a mea whale anganga ia ma o whaatasi e toi fo i ma mea whale tino mea le lei a tō ma mea le anga ia le nā pa mo sa manuia le ala whai o le atunu uma le ala usu le nei fo i tai au whaatalo whatu nisi o lo o asia i tātou le nei fo i vai teimi o le tausanga malanga mai Samoa malanga mai Australia Hawaii Amerika po whea lavo le atunu na malanga mai ai malo le malanga menvia i lo tō la tō le tai ma le la tō i le ala le la tō i le ea ma le la tō i le vasa ia alo pa vitai le tua o taunu mai ma le menvia whai ngā malanga ia au te lo foi awa o le tele ia o whainga malanga ua delay, a le delay ia ua umia tu lava se teibi pa ua cancel foi. Ia naipe o na whaa lawi loa atu le vai aso o tu na ia tu. Whaa le lei ia malanga a le New Zealand o le ua tau fia le teimi le nei. Ia ona o le tūlanga o le taua o lo ngā pā. E sa e tu tonu ia ai mai se foi le tūlanga pangatia wa nga i ai le larulangi ona o le uti o le swau upo le sapalai o le pensini o le tiso ia ai mai se le taunga tātele le o si inei i ai ia pensini o valele wawa iatu le tae au nei o le amatanga o le kuata mai a Januari se o mai a mati, ma le amatanga o aperila o le tausanga le nei lua afe lua sifulma le ono, 5 miliona le tupe ua ngau a le fuava lele o le New Zealand. Masalo foi la o le mea le na o lea ua matua i pea i lava. Ua tau i le langi le matua taunga tā o feo inga, i mapasese o valele. E le ngata la i le teimi le nei, mana tua o aperila le nei, o le peak season foi, lango lea o tātou tua i le teimi o le tu ua onga e malo loa ai. Mo le eseta, ia so o tua i lava, ia male aso tina, ia maisi fo, ia so whaatulanga ina, whaailonga ina. E le ngata i New Zealand nei, e whapena fo ia i tātou i Samoa maisi atunu o le lalulangi. Ia ongo sa i la tātou, e le pule tātou i le tau, o pensini ma le tau o pasese o valele. Ia e tātou te talo ina, ia vave mai se teimi, e ai ia le whaola tō tonga, ma wha mā a venga, i le tau nu o mai o se valele le tunu. Wala te popole e fo, ia oi la tau ia i tala nā, e au mai lava e le au wha vai loto. Ia a mai o le valele ia, e lima se lau le a, le sua ngā tupe, pe se ka ngā kongseki, fole le ma se sua ngā tupe le au wala. Ia au tau te popole iai. A vea lea avanoa o te tala mai e le malo i lana polo kalambe pe amai o na whaata oto mai le framework, the legal framework, o le ua mai ia le UTOS. Ia ua uma o na lato malama lama le lei i le tūlanga o le tūlafono. O lo ngā lulua i ma whale tupe, a mai se le whale tupe tonu o le tātou tenu, whaata oto mai i le tūlafono i whai ai nei mea. Nai malama lama le i le pārmia, malama lama le i le kāpineta, i le ese o na whaia se mea. E ta i se ai la ngona ma whaunga o tangata. Wa le pese mai lau li i e mai o le sua ngā tupe a le fast, ma le malo, ma la auti. Talo whai i ma whaunga whai vavale ina ua le ai lava se isi wha moe. Lea, le wha msinonga lea na wha moe uma iai. Na matua wha la lango uma iai tau au. O tuila e pa ma le lātou vaenga. Wha pēr ai e pa ua i nei. Le whainga malo. Aia. Ese le whingalo le tua. Ese
le manatu ma le langona o le tangata. Au te fia papai i ai. Ona o i lātou nei. O lo o pisa o mawhai mai. Ua whaaleanga atu. Ele fast. Ia awhionga i wha masino o lo lātou lo tea. Matango fia mata upu nei. Ai le idoa. E tau solo musa ia i lātou. Le whai tala leanga ma le palau vale ma le upu leanga i le wha masinonga. Ia. Ele ngata atu le pamalan tusi le nā i le whaatonu le na mai le sa. Ia, e matautia. Olo o whapena o na whai ai langona ma o lātou loto ti ngā i whai unga ua whai le whaamsidonga e maise lava. The Honourable Justice of the District Court, Honourable Talasa atoa saanga. Ia, whai mai limoni lātou ia. O te matua tali tonu i le tamaita i whaamasino o se tangata kerisiano whaamaoni. Ai ina ua whaila na whai unga se selea. Wa matua siringia i lava i lo loto ma lo mafau fau. Pe moni le kerisiano lea, pe whaamaoni le kerisiano o le fionga i le tamaita i whaamasino i atalasa. That is contempt of court right there. A whaila o lo whaafonga mai iai. Ia le fionga i le whaamsinonga. Le fionga i le whaamsino. Mari imta mai tai o le whaamsinonga. Malatou tilo le whaamaoninga o lau tala le avatu nei. Ia mao isi a upu o la lafu. Se le unga le whaamsinonga. E ofo pe whaafewheo na o mai i lea tu ai ngā whai unga whapea. O upu na au mai i le ngutu o le whaamasino. Sila i upu na. Pe mawhai e se whaamasino o na tautala mai ni upu whapea. They feel for defendants and their families. And what about us? What about you? Ia nofo le lei mata le lei le mea le nā ua tūlai mai nei. Ua sau noa le fionga le tamaita i whaamsino i ala uli ma le vaenga ua whaamdio ina le whaamsinonga. This is only the beginning. Lea whatoa mata susu ele si lau pepa o le whaalau lea o le whaamsinonga o le atata uolola e su e sa o lava. Po o ai le tangata na la vea ai Samoa, ia le sunga atu au, whasaval. Now, mantua le lei o le whaamsinonga lente atu nei. It was about conspiracy to fabricate evidence. Wana o ni su e ngā tala. E whaatatau i se whaunga po aina whauwhauina. Ni whaamatalanga whapea e tua ina ai se tangata. Lela ua maua. Ia, e iei lātou i e tautolu ia o lo iai a lātou mōrianga o lo whamaunia. Ia, peila o le mele nā o le misleading. Teik tai se leo inisi o whamtalanga Samuelu musi vai ia malise. O le si mōrianga o le perversion of justice. Tau mawhai mi milo ese le suenga o le whaamsinonga. I se mata upu tā ua. O lesi o le defamation. Fasiotia o le tamali anga o nisi o tangata o lo a afia i le whaamsinonga le nei. O lesi morianga, harboring a suspect o le ufiufiina ia ma whaalafi ia se tangata o lo sa ili e leo e tu sai ma ta upu o le whaamsinonga le nei. Lea lawa umatul melea. Sao mai ai le fionga le li pale bia sao mai ai le li i whaipule ia whepule ai. Sao mai ai le sa avea ma ali i maulunga fo i lona tūlanga o se li suesue inspector. Li o la vea whaatau malama au wawa. Ia ai ila ia morianga ia whaasanga ia sa mwelu masivai. Ia whapena fo i male
tamaitai tustala ia lise. Schmidt ia pole fionga fo ia iliui. Lela, ua fai mailo ma le whaamsinonga. Ma ua lapta ia le sunga. I le pale mia pole fionga i le li teita i le atunu u. Fai la se mea e te tau o na fai i le maliu o tu au. Ala leo tātou a mata wha le i loa. No more conspiracy. No more I talafo i tau mimilo pe tau fau. We are going to actually look at the death of Tuau. The accidental hit and run pe a tu se me whapena. Awa o tangata nei ana whapema. E o mai ala tu whapema. Ma li eo. O le mea ua mau. Ele o se mea na fuafua ina. Se manu wa lewa na umo le mea ma. Ma whaia ia nisi fuafuanga. E tu sai ma le tu la fondo. Ia lela ua mai leo e to lima. And these cops and these police are forensic investigators. Ela ua mai ia leo ia tātou amata mea ai ina. The hit and run and the death of Tuau. Awalane iai se manatu se sifa pea ua mama se laupa sede ma ua wha mama ma ua taofi ai ina le wha msidonga ma le suisoina o le mataupu. Olo iai lava le matenga ma le masa o salonga. I mea ia ua umanei na tango fia e leo ma le lato fo isuenga na matua ata ngia ai lava. Le te leo le whata mala o iai. Mai le tua ia le matanga luenga le leo i lea mataupu. Langa o lea na whaafafonga le atunu ma Samoa atoa ma le whaamsinonga atoa. I le tō lau wina o le whisiringia o ngā luenga ma le whaatino ina. E leo o la tūtiute. Te leo teimi, e le manatua e leo le aso ma le teimi ma le nofuanga na tupu o le mele aisea. Ele I aise lato mea ta o le pocket book. O I e wha mau umai ia mea umaia o teimi o le tangata o le aso na timu pēla e toofia na iai ina. E tau mate ia le tūlanga o le whaatinoina. Ma le leiloa ele o iai se tusi sa wha maumawina ina mea. So, during the police investigation, and people have learned from the court that there were so many uncertainties that were revealed. And not only that, there was so much inconsistencies that was revealed. Ele o se mea la tātou te alo mai ei, ma tātou whapea e rei. Whaia le mea le nā, ma. We've gone through it. Na tātou whaalongolongo le le iai. Ma tātou mata le le iai le whaasolonga. Le mafu anga nā la yo na tāu fia. Because they've heard enough. The judge herself has heard enough. Mo ti ngata linga o le whaamasino. I le whaalongolonga tu lesi e sauvo e ese. E maisi leo tutusa lato murimau. O maisi ese. E fete e na i lato murimau. E le mau tū murimau. Ma ua whapena i lava. Ona le maua. Se ato toanga. O se tali tonunga. I se mata upu sa suasuina. And then it came to the word, the testimonies and the witnesses were not credible. Evalel popoto tele le vaenga ale defense. Feel so to lo KC to lua. Richard Male to my tai o Dalsio. Fai lo ile famsinonga. Fai ile famsino. Ta ofi morimau. We've heard enough. It is the same witness, the same story, and the same testimonies. All uncertainties and all inconsistent. Yeah. Lenala ia na tau fiu mai la ia leo molimau. I le whapea foi la o le tele o molimau.
ona mau tutu ai lea o le taofi o le whaamasinonga. Male te mai tai whaamasino i se mau anoa. No. Ala foi la lena, sau tu whaafonga mai lava. A o, whaitau o lumanga o mene, mo tango e whai atu, ia lea vaenga ma lea vaenga o le suenga ma le whaamasinonga, i le fitu vai aso na, ma uwhai atu wai lava, ele o mautu. The inconsistency and also the uncertainty of all the matters that were discussed in the court. Ia mawhai atu wai lava. Ia mawalo ma le transcript. Whai tau ato le transcript. Ma watu wai lola ia leo o sa utala fo ile le whaavave tau au whai ile iunga le whaamsinonga le nei. There is no case to answer. Nā sau tō whaafonga iai, sau mala u vea o le FBI. Au mai ia te au ma le transcript. Whai tau ai. Ia ma watu fo ila ia leo o nai motu ngā awha. Tasi pēle leina na tau mai eile ngō la uli. Nā o le teimi nā ave le teine lai titi leo Marie lai titi. O le moli mau au tū le nā wha moe ina wha tūtua ina. A leo ma le malo. Na ave le teine leilo fisa o la uli. Ma fesili ei la uli. E te mala malama i mea ia o lo pisa i nei. Ma le iatu au ma le keisa atole nei. A whai e te loa se mea. Ia wha matala le wha maoni. Matau le sao. That was all. Lauli's name never appeared again in any of this massive manuscript. Well, told you to lolai. Al mel na lena fai atu lolai ia lau fai unga ai li itai. Fa tau sisila i le mele nei. E a wai mai ma wau mai ta itasi e le whaamsinonga. Male ta mai tai lana fo lana nau te luai. Na umi ele i. Ma he ona iai se written decision ale ta mai tai. One by one of all these major points and parts of this court case, they were all analyzed critically. And that's how she arrived at the summary of this case. Tato whatatala pe mo mai nei ia se whai unga tusia. Ia ale na ua mahan lama leile tunu umal tala na o avatua. I le tau muli i le whaamsinonga lea. Ia, lena. O le tau unga lena o iai, ia ai e iai isi mea. Isi tua o patatua. Wa umana sao no iai le fionga le tamaitai. Mel nai le ina le mo moe leila uri i. Le awo mai lato ilunga o lato por Kalambe ma lato propaganda media outlets ma fai mai ai. O lato ele moe lele. Ia le fai na fai ato tala i le teimi o whanga solo le whaamisinonga. Ma ia o matou ta oto alava moe loa. Moe ngase le moe ala fifia o fifia wha. Aia, matua tangia i le whai ungo le whaamisinonga. Le fia ma le whaalili i. Ia ma le sofa o loto maanganga o lauri i nei. Because you brought it on upon yourselves. You know, ana utou no lava ma. Ma tapta pwai ma whaile melea. You know, file mu i se si taimi. Ai o mai lava e au mai le mata upu ya tu au a wale fata tia le mata upu mosi na taimi se ma nava le toali i waleva ona fa au ngase la ngona o tangata e winga le mata upu leo. Ai le these people come onto their programs, their social media platforms and continue to bombard the issue of the death of Tuau. So who wouldn't listen? Who wouldn't remember? The more you spoke about it and the more you talked and discussed this issue, is the more the people were awakened to the fact that these people cannot leave
the issue alone. Tau te au mai ala vai te miu, mama au mai e te miu. Ia le mawhai o nau tau. Ia whaasanga tau fo leo lisi tu. Ma ia bring it on, man. Ia le maa mai ala, ia le mawhapena ia. Ma whita wa ia I lava. Ua le ai e se file mu. Ia, le la ua. The investigation officially launched for the 2 hours hit-and-run death. 5 New Zealand police in Samoa, because they will initially launch this investigation. Ia, wāto e fwoi malelima tausanga. Ia, ole taluna tupu le nei mea. O le anniversary o le maliu si nei atali I talavau. O le a su e ai le mafuaanga o le tangata waleina. Ia, e le o le tangata waleina. Ma o le a su e nai. Ma le fuafuanga. Whalongo le lesi mata upulea. O manatua le ilotea. Le mata upulea I le. Le ala ua au maia as a separate prosecution for the conspiracy to commit murder on 2 most senior cabinet ministers of the Crown and government. Oi, le mori maulea Samuelu na ta uai le tu inatu, eli mongi ia te io se tamai whanga whapea. Le la wa tatu toi talano le mea lea, tu atu e mele tamai whana whapea nei, e turi ei Samuelu, e alu e wha umaola, tangata valeina. Ioi. Whao o leoti. Ia olo, fiti vai. Ia whapena fo le sunga lauli ale mari atoa. Ioi. Min stasi nia nei e tolua. Ele I lotea fatasi le mata upu lea I le taimi o le suesu. Enga le sa whai nei conspiracy to commit or fabricate evidence. Now, this has become one of the major charges that will be investigated thoroughly by the 5 special policemen now in Samoa. Ola le ngalo, le ara tatu ta alo tuai lava. Makako whapapa whanga kuai lava. Makako uku onge ai lava I le bele. Te iau o lava fo'i I se teimi e oi I sona taunu unga. Now, Samuelu's statement that a gun was given to him by Leala Limongi with the intention to commit murder. And now the judge has says, Auli, do not leave any stone unturned. Aingana le wo o yai, awa lavala. I tuo patatua o le whaamsidonga nei. Awa lava ni iai se maa e le fulia. O le mata upu ma le whaamsidonga nei. Ia, lua la me te tele le na, o ina o tie tu au. O le taa vale ai, awa le tele le pisa ai, o le au mai taa vale su e vale le forensic. Telefoni. Ia, subpoena the phone records. Tasil na me sa o pese tuai ana au mai lalo fa mo mongana. Wa leva na mo le tangata ma tau fango le tangata. I was statement to points fa le lave fa pea. Il leva le popo le va vea po le lava le taimi. O le tangata le tu point fa le lave. Ai a fia le soifu o seis tangata. You panic. And what happens when you panic e popole ma e te ilo loto. Wa fefi. You will call somebody. Ilau telefoni. Tiri whalongo tuawi o su telefoni ali mongi polo ai lavana. You will call somebody. Ma o me fo ilau telefoni. Wa pe ia o lau tolua. O ritsi foi te mia ngalo ya oe ia lau tolua. Ai le mawhau na ngalo lau telefoni. E le mawhai e te alu ma le telefoni. I so se teimi.
Oina vilila il tangatala. You will call somebody that you are close to. You will call somebody that you trust. Ale mele na tupu ele whara velave. E tu tonu o ia pou al Digicel. Ia ma pou ale Vodafone. So se teimi alu ele call. E aluanga ilunga I le satellite lea ma le tower lea. E wha mau, e wha pipi umai ina records of every phone call. Calling out or receiving a call. Na wha mau luma ilunga I. Nal me o le mwhai. Mau ai le tangata sa tutu. Mau ai ma le location sa e iai le teimi lea. A whaivolana isi telefoni a Samuelu. Lea na ta ua sa iai. A o lea fo ina. Na ave leo leo. Sala e mau ale le ili tangata. His position, his location, exactly when, what day and time of the night. Na tu ai I le tangata lea. Lalau me walfsi, lalau me le na whai I le napo. Why was your phone recorded that you were at this particular location specifically? At what time of the night? What day? Our people, AM or PM or FM. Easily. Talo whai alelei. Tatia tu ai pe whapenai, tatu te talanoa lava foi ma update il tulanga lo iai ia fo I susuenga ua whanga solo nei. And I hope that they will start with a fresh pair of eyes. Leo te pesi so o tuai. A mai iruma I mea. Au mai ni tangata e fou ia mata. A fresh pair of new eyes to look into this. Au mai nisi tangata. E o mai foi ma lātou ai kia ma me kokia o le whātino ina of a thorough investigation into this matter. Ia, lena, tātou te matai tuina lena suenga, ia, mawhapena. O le si mea sa silina na tatai I lo mafufau. I le whaalongolongo pēr il tambale o limongi. Ia, e sa wā ia ta umai ana por Kalambia. Sa mātou tala noa ma le whamsino. Sa mātou tala noa ma le komisina. Sa mātou tala noa ma leo leo. O tala leo en whamai e teau. Ia mātou tala noa ma ulo ia tala noa ma. So he was all over the place. A tonu fo I o ni awa noa ia. They were privileged opportunities. Oni whaamatalanga mani whilo inga. E whaalolongia mapatino le lātou tāua I le wā o rimongi ma leo. A privileged private conversation only between him and the police and those investigating the issue about tuau. Al whanawelawe. E sa wāia tau mai. Oina lātou tala noa o le lo ia lea, ma leo ia, ma le komisina. Ioi. Ono no inga. He was up to date and updated by the police that were doing the investigation all along. Fuol tātou le loa tu vole sa fose lātou tala noa. Mai e whauringa mai ele ina. E whapea, o le tele o le teimi nā te tala noa I leo ma le komisina, ma tangata I o lo whaelsu suenga, o le whātua ina fo I le nā o ia, ma le tali tonu ina fo I le nā o ia. E le I tupu se whaalawe lawe. Ina ia tā ina, a I le loto tangata whapea, ia leo whewheli mongi la kou ia kalango leo. Le wangsa ngi mongi whamesa la kalango ma le komisina, la kalango ma le wanga, e whaelsu suenga, kalango. So you see where I'm getting at? The more you update and updated the public about this issue and thinking that you will redirect the minds of the public away from the death of Tuau and its investigation,
but you rather draw the attention of the people to the investigation. Wa tiri ai, wale tosoa e sea loto mamafofo tangata e winga le mataupu. Ai ua toso mai tangata, e whaalongolongo pea, I lau lipoti le whai ma lau porkalame, ua umon total normal, le leo ma le komsina, ma le suenga, mai. Le vai le i le mea, le vai tele, le mawhauwhauma le manatu e sau e tau mai, I le atu nuu. Lea mea ma lea mea o le suenga o lo whanga solo. Alilua. Ia o lo a fiai, ia le whaalongo le atu nuu, ma whape I tangata. E se ala le mele, le aluma, ma sa umfa pe me tal no mal komsina. Ya o tal no mal leo, o ile fai le melea. Ya na. O sa uva vai na ya. That's my personal analysis of this issue and the investigation that was done by the police out le yo o mai le fai ungol fams nunga nei fatalu fapitoa tu lava ilungo le tatou apio for linga I must le Facebook page ale Radio Samoa ia mo le tatou YouTube channel press the like button or even smash it press the like button share our program like it or even subscribe ile ngatala ile polkalame le nei ole Gagaifo Faiva ia o se polkalame lava mai lava le tai au I le malu o le tai au le sungata vai meni ia malana fo'i au va te iau o mai ia tiatia se iau o mai fo'i I le tofa ia fongamua se o manu Francis John se iau mai fo'i le tatou polkalame lima asu le vai asu tatou Gagaifo Faiva ia whapena fo'i ma le tatou tanoa ava ile asu tonai o le whatalo whapitoa lava o lunga o le tātou whamo tasi o ono tesi ma le tasi whatalo whatu malo le soifumubia I le pa ia lasi o le tātou watunuu o lo whawhongwhonga mai Samoa ia so se tafa lava Samoa tuila ma manua foi ia e mai se foi pule ono I salafai ia matumua ia le ainga le tai ma le vao fonti ia awa na wola tātou le tio ia so se teimi lava la e te whalongolongo mai ai le leo o le au whainga luenga nei eo lava ia le atou sa vea I le tātou Gagaifo Faiva ia ma le tātou tāno awa I le astonai o le teimi ale na teimi fole nei tango e ki fo I lau le tio to tele paanga ua so te mai ia e maise fo ia tātou whale tā vale na masani o na whawhonga mai the TR po le sunga Taylor something taxi stand na I loto pa ne o lo numela tasi ai ia le uso ia kota male faleo sunga ia mau hunt ia male to tele le mamalu ia o aveta vale o lo lato tautuoina le atunu I le tātou whaleta vale le nā taxi stand le nā I loto pā. Ia les taxi stand le tātou o lo masani o nā anga I mailunga o le vaenga lea o le Taumesina Island Resort taxi stand I nā Taumesina whatalo whatu tātou porklame I le fionga ia leota ma le whaltua o pule I o le tātou Taumesina Island Resort taxi stand ia ma le sunga fo ia te lea ia mautou umaloutou malu ia o le larger taxis ina I manga wha I whatu ia ma le taxi stand le na o lo I luma o le whaitutoa o le laumua o le kolisi o Samoa I vaivase whatalo whapitoa I le uso ia alo vau mafua ia male tamaitai o Wanita ia mal Anita male lato foi faleta vale MS Rentals I Faleolo International Airport ia fa pe foi ia le lato kalapu ia male pa I nai muri fanua atasi ia
au nanga ta wo tele pe a tau nu Samoa le sau taxi le ma sau taval ia mo lo ina ma rental MS rentals ia ai fa pena fo i le tpai ta i lili ma le lato vaenga o le Pacific Easy Money Transfer ia ma le lato Moana Rentals ia ma le tpai ta i o Ramona le fa le tua Ramona Fong ia ma le uso ia Rocky ia fa pe fo i le lato Delaney's Rental ina ai va yusu ma vainganga avatu le fa malo ia tau i lau tau tua o lo o fatino i le tatou tunu teimi nei o whainga malanga tele delays telefo i vaenga wa cancel ai e mafua manatua o le eseta le o tatou wanga ia tu ia to tele i la to lo malanga i Samoa i le eseta nisi fo o lo malanga mai ia bole fa ititi ai lava ia male tulanga o le si i mawalunga o pasese o le wato 5 minute o na tāleo le tu lai 5 la tātou wō le malolonga ia ma tātou talafou i vai whanua toi fo i mai i whao wau le au ranga mara tautua ma lo le ngā lulue ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa i le amatanga o le neiva yaso. Soyana fo ile osi, se lava ua e oti, se le mna oli sa pasui le au ngai au mai le masala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le au mai le masala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le au mai le masala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato i mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va o le malama so oi nu ui tua ma la fanga a wo mai ui tua se i fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o le cha foi le osi se lava ua e oti se le na o li sa pasui le au mai le masala soy foi le osi se lava ua e oti se le na o li sa pasui le au mai le masala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato i mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va o le malama o solo inu ui tua malala fanga a ua mai lo i tua se fai so fa ma talanga pea wai fia si va foi lava o le cha foi le osi se lava ua e oti se le mna o li sa pasui le au mai le masala soy foi le osi se lava ua e oti se le mna o li sa pasui le au mai le masala
In this update, Donald Trump says the US is continuing to strike Iran and negotiate at the same time. Missile attacks continue from both sides of the conflict. Iran threatened to expand strikes to universities and homes of US and Israeli officials after an Iranian university was hit twice over the weekend. Pakistani authorities say they're preparing to host peace talks, but it's not clear if either the US or Iran have agreed to take part. Trump told reporters aboard Air Force One negotiating with Iran is frustrating. You never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. The government says there's still no signs of fuel supply disruption as the latest figures show rising stocks. Today's update, current to last Wednesday, showed 27.1 days of diesel in the country, up from 18.1 days a week ago. Political reporter Ethan Griffiths has more. There's 27.9 days of petrol in country and 25.3 days of jet fuel. Supply of all three types of fuel is set to rise, with 32 days of diesel, 31 days of petrol and 25 days of jet fuel set to arrive within 3 weeks. Meanwhile, Australia is halving its fuel excise for 3 months, estimated to bring costs down by 26 cents a litre. Its government's announced there'll also be no heavy vehicle road user charges for 3 months. Prime Minister Anthony Albanese acknowledges people are facing price pressures. However, we really also want to encourage Australians who can to take public transport to help save fuel for the areas and industries that need it. And multiple failures at Wairarapa Hospital left a 54-year-old woman without vital care, contributing to her death. The woman was left with no pain relief for 6 hours as sepsis took hold, and her family watched her rapidly decline with no explanation. And that's news. To sport, and Crusaders assistant coach Dan Perrins offering insight into the pain experienced by Tamaiti Williams prior to the diagnosis of his spinal infection. The All Blacks prop is out for the rest of the Super Rugby season and will be on the sidelines indefinitely after being hospitalised with a condition called discitis. Williams has rated the pain as a 10 out of 10 at one point, which Perrin believes is saying a lot. Yeah, he can push himself into some pretty dark places, front rowers and 140 kilos working around the field. He's a big man and he likes to work deep and he's got a massive engine. Can't imagine what the pain would have been like for him. But, he had symptoms there for a wee while and pushed through that till it just wasn't bearable for him. The All Whites are bracing for a South American onslaught tonight. New Zealand meet Chile in the second match of their FIFA Football Series at Eden Park. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Le la whaftaili se umanu o e whamanatu mai no watale pesele na. Ia le tauso ia Filippo Pinati Williams au iai i Samoa
I nai vai aso o tōna i atu. E ma whenua i ma le uso o leva tau sanga i le toi whenua i. I na i le Lava Hotel, e a whafonga mai la wai whai mai. Le mo whaina misi e le ngata e lau Paul Kalambe, i a whapena whoi le ngangai fo Faiva, ia ma le tano ava. Ia e tapua i lava ma ata mai ai, ia ma futa mai ai. Atalo fatu le uso Filipou, Pinati Williams, ia ma le pese le na ia tusia, ma tu utono o le lipine ale tānoa. Ia whapena fo i le Mount Vaya, i nai tau sanga watuana yatu. O maila u talandoa, ma le whasoa i le tūlanga, manuia ua iai ia o tātou tangata i Samoa. Ina ua mai anei o na tufa le taise lau 5 tā la i le tele o isi i tu malo. I le teimila le nei le tau au whainga atoa. Ua silia le 7 ma le 5 hafe tangata. Ua maua lātou se leni. Lo whangaso solo pēr mantua fo i tolu masina ia o o mawhai on whatanga mai le malo i le talawhatau le tupe mai a iai. Taulo o tu e lis tolu masina i le talawhatau le tupe lua fitu, lua ono se i o lua fitu. Ua mai a ona tufa a tō tupe nā. O le si foi la vaenga ua tā ua i tele. Ua atangia mai ai le anga i lo tangata e whaia lātou le stala fo i le lola palota i le official komsina o whainga palota o stulanga le lei a wā na whaia i lava whapene nei mea i le tele o tausanga aere ia ian tangata o ta whaalongo atu o ta pu e mai e leo ma le ofisa a wai ave le ofisa le i le ofisa o leo ia ona ola ia le tapu e mai tangata nei e whaasala pe a whaia le tongia ia le lua afe tala o lo le stala tasi fo le meu te tilu lava iai i le mata upu nei o tu la fono whainga palota pe le o se mea e tauna tanga ima silsila iai ia le minstae ona ia le mata upu lea alo a fia ima le komsina o whainga palota pele o se mea o te tau ai o na whaamalosia a tutu ula i lalo ia le sala. Le sala lea o le stala. Po le afe tala, po le 5 se lau tala. Na ia whaingo fia i fo i tangata. Ma enforce le tula fono. O lewa na whai au te li whaalongo lava ua fia ni tangata ua tapu e atu ma whaasala. Ina ia whaamalosia le tongi o le lua afe. Tala o lo sala, o lo le stala i le lola panota. Lela, ua anga istulanga le lei. Over $11 million has already been dispersed for the 150 tala for the program, one of government grant, Return to School. 75,000 people have already received their 150 tala. Stala fi le nama o te whafta iai. I le tō wha a whono whawaia i tū malo. Ia, ua ngawhalawa ma le whaatinoina o lea fo i Port Kalambe. O se whaamnianga ina i amwhai. O na toev soson yatu i o tātou matua. Ia ma a inga e tā pena le iai le whanau. Ina i a toea e lea onga. A olo o iai sina seleni e tua iai. O le tāuala le nā, o le tuinatu, o le foi sosani i lo tātou atunu, ia tāuala atu foi i le mālo. Mai lau, se e mea i le mata upu lea a sa fatalua. O le whai ungo le vai asu le nei, na matua matauti ai, le alu o whaasale launga, i le lalo langi atoa, o le whono sa whaia ale i tū malo, sa fatalua, tu lau tau langi o le i tū malo, iau pa ia mamalu, sa le avea, wa le ainga malo, sa tū mwhono whapea fo i le
Ma malu le wha o le wha o ngā tangifa, ma le wha le tolu. O tupu mai o te paau ma whale upolu. O le i tu malo, ma malu tau ave. Na matua i anginga ai le sau noanga. I le fono lea. O le fono, o le tu i nato, o le tu o lalo le tu malo. I ona tupu mona e ma whaatumu mungo le tu malo. O tangata sa lato la lango i le hero pipi ma tu le epa. A le ale mea lea wa anginga nei. E ma tau tia tala. O lo la lafo wai i ai e le HRPP. I le fionga le li whaipule leanga o le whamalu o le hero pipi lea na tau vātu ai masau whanga i tu tonu o le pāne mene. A olo pēr le fua a le fionga i le ali i whaipule i atu ia. Pai le toa. Talo whai le ua fionga le tama le whale. Talo whai i lo lava papale ma lo on sai. O lea ua satia le tō wha le tu malo. Ona upu lo la lafo atu e tu le epa ma le lafo i vahenga i la ua fionga. A olo e lava papale ma on sai pea. E watu ili wha malo walanga o le li whaipule e watu o na taulangi o se woma mai i a tau. Taipei fo i o se uso. E ui ai nei mea o pufai o malo i a mawaianga whau whai po lale pati e te affiliate tai ma e langolango ina. Ai le mawhai o na vese ai le vātausi le lei, le vāna nofu ai ma le fionga le li whaipule e atu ia, pe au te iai fo i Samoa, pe au te wala au fo i ai. I lea taimi sa au tō whaafonga fo i masilisila sa au whaatala no ina o ia. I le tele fo i o taimi matausanga i lunga o le Polikalambe le a tau sa vea ma le tano awa i le astona i e te maua i le sao. Ai, ua mai tau mea le tu malo. Ma wala tau i loa ai, ma tali tonu ina. E lea ta tau o na toe nofo le lato whaipule i te tonu o le li o lea o petesa ma le hero pipi. Na le ta ua le swafa o le whaatumtumunga fo o le nuu ma le tu malo le na saunoa na whaafafonga le iai Samoa. Le a le mea ua umi ai. Ona e nofo pea i to tonu o le hero pipi wa o mai le taimi wa te tau ona e alu ese ma whaase e tuangat. I oe umatu i maisi to ina i e whaalangolango i pou o le mauta. Ma le lato fono i si ulepo matonga mau. E le manuia. Ma ua whina ngalo au tasi ai nei tu malo. Ua te tau na whaase e tua ngalu. Ia le fionga, i le li whaipule. Ma alu ese mai ma le hero pipi. Ua tele mea ia o lato mori mawina. Ua manuia ai le tu malo. Ma le fo i o lato mori mawina. Le tu inatu a toa le le iai o le se fulu miliona ta la. Le se sene pau. Tu ina tu sao. E a ao ma lima o le tu malo, ma le whaatumutumunga o le tu malo. A li i ma whaipule, ma le lato pule ma malu, whatasi ai ma le lato whono whawae. Le komiti whafoe, e lufi ina, le se fulu miliona tan la. I tangata e to a valu wafe mon tupu olo iai i le lola o le lisi palota. Le lawa tali tonu e fo i le tu malo sa fata. I le fai mea tonu ma le fai mea le lei ma le wha maoni o le saunoanga o le fionga le li panemia. The Honourable Prime Minister la uli o le mali atoa. Le ua tea polo tai vao Fosi Schmidt. Le tu malo la utou se leni lea. Na wina mai.
ele malo New Zealand. Ina ia va aia ele malo. Ma leo mo pui se iai se tai au. Ona momoli alo I hatu lea I hate utou. Wa le whaia le mea lea na manatu iai le malo. E au mai se konsale. Na te lufi ina. Awa e halu ai fua, ma mai mau ai fua le stupe le na konsale. A sau fo I wha le tonu, ma le lei se awala e tufai ma lufi tupe le nei. Lua o fuafuanga sa iai le malo. O le ata oto atu I le malo la tau te tufa ina ma lufi le 10 miliona. Peita iane. Na nginga I le tofa le fionga I le whaipule ma le tofi o le tu malo. Alo whangia lauli. Mātou te iloa fo I mātou ia tufa I le mātou tofa le lei a li I ma whaipule. Ioe. O wa uma fo na o uina le tu malo ma o te pena fo I la tau iai anga va ama to mai e fa so ai le tupe. Le tupe fo I lea. Lea na vevesi ai nei ma fa pea. Ua fa nga se e la auli ma le fast. E fai ai le la tau fa to sina. I le teimi o le palota nati ya se tema ma au kuso luafe luas fruma lima. Aya. Ina ua fisilingia le tofa. Ale fionga le li whaipule, sa ia sa noa ai e whapea. E maitu ia, as far as his concern with the conversation he had with the Prime Minister Lauli, ile la ua whetu wha inga. O lo manino ai, o lo saunga le mūle tupe. Le ai se vaenga ua ave sea, peto e sea, pe ua wha o ngā se I se mea. Sa malu puipuia le 10 miliona. Ia lela, whaafitai le tua. Ua whaatino le whaamaoni, ma le sau noanga moni, a le fionga le li parimia, I le tofi o le tu malo, sa whata le lua, ia o maila ia lea. Ia watu lau tau seleni, ia ma ia manuia le tufaina. A whaia iei se wha le tonu, e le saoai, ma le talawhia ngai, ma le fea le tufaina o le tupe, o le a mama le malo. O le a pa u lava I o tau au, ma o tau tumuai. O tau lava o tangata o le tu malo. O le a pa u I le nafa le tonu. Ia, nala ua mana ia le fuafuanga le malo, ia, tu inatu alo ia le 10 miliona I ao le li whaipule, malana komiti whafoio le tu malo o safata. Ia mana tuola, ilena o safata lua le la tu whainei. Safata mua ma safata lua, o le tu malo o safata a toa lea o le a whasoa ia le 10 miliona. Tangata whai pisnisi, tangata sa a whai ia le loto I whale, ai mai se o le ngata I whale, ma o lātou to manga, ma whaalango I tau mawha matupe maua. Ono winga, e ai mai le sami, ai fu e tupe I me maua le sami. Ia e na whaaleanga o na ua ngoto ai ia le tātou waale nā le Navy New Zealand le mana wanui. Ia, o maila ia lesi mata upu na whaapolokiki foi na whaia le au whaasa le lau lai tua le HRPP ve mai. Lea ua te ia ua nginga tuai ma whaapipi ia tu wale ngole o le tu malo ia po o le afio anga o si umu. Ia o tau sila le iai. Nao na lava si umu I lalo le mangtolu so o loa matafi toala whaafsanga I le leia ma le meana ngoto ai le mana wanui. Ele ese la le sami le tafe I sa fata I tafi toala. Ese le sami le ta ele ma feinu ma whangota ai I si umu. Awa o le au fo I tafe le li tai. E momoli atu, momoli mai I ta amilusanga, ma ta vilinga o le au. Ia ma le tafe o le peau. Ma ngalu o le sami. E a fia uma lava I tu malo. Peite iane, ina ia family ina pea le tō whale I tu malo.
o sa fata le ang o 10 miliona lae pipi iai le ingo le tu malo. O le ala fo le na o le manatu ai o le fiong le li palmia mar kapeneta. E le tā vavaea, pe ave ese mai ai, se vai ngā mea, po sina pasene o le tupele na e ave yasi Umana whaia whiutanga inga mana malo New Zealand, a apa mai malo New Zealand, ta wala mai le Defence Minister. Ta pena le wha tesi ma le lua miliona ta la, wha apitoa lava, e tu inatu I a ao. O le whono wha vai, ia matamali I fo I mawhale upolu, o le fio anga o si umu vai atu, ipa ia I ainga. Ia, whapea fo I alo sa Samoa. Ta uole na o le whasoa, na ia manino le iai o tātou tangata. Ia, I le tā ua tele, o le whai mea tonu o la uli, malana kapeneta. Masava vali I upu sa lātou nganganai. Ioi, alan mele na whai ele sa whapito. Sa ia le manatu whapetu ule 8 miliona I e whasosoa. I matanga aluenga ese ia e mese lava le matanga aluenga o le sisio manga male puna oa whale natura. 8 miliona, ai ave le 2 miliona I asu. O ia sa whata. Ia, whawhitai wale tau nuu nā mea. Ai ua whaia se au wala le lei. Ma se tūlanga ina ia nofo whēra. Whani ai, ma wha au pēr le lango. Ale I tu malo o sa whata. I le whinga malo ue nei. Lea la ua uma o na whaso le tō wha. Ale I tu malo o sa whata. O na winga tasi lea I tu malo. Ne I te ia o tū la I mai ai se mea whaananati I le masi na fau. A o whaatali fo I tātou I se aso e whaatino ai I le whinga palota la iti. A vai maunga tolu, ia whapena fo I sa whatatas. Ia, ai mai se fo I, o le tūlanga. O le lau uma ia sa whatatas, a o le tūlanga ia whale a lili tas. Nā ua, o tō whafunga iai le unga fo le whamsinonga le nā I le wā, o le sa vema sui palemia o minister o ngā ruenga te tele ale malo. Ia mas tasi fo I o na uso lava I le atu whale a lili. Sa la tau vai le whainga palota. Le tō wha I atu I loma. La meko, lans, la meko. O a whea la le tātou te vava aine I ai se mea whapea. O a tu lai tu ia. Maanga I atu lona I tu malo. O ona ta mao le atu nuu. E mo moli tu ia I le whatu tua I le atua Samoa uatas. Mark my word, it will be very soon. Awa o le tala le nā. Sa sauloa iai ia tu ia. Pai le toa I le vai aso no se I mawai atu nei. Ina ua whaatala no ina. E resi tamai to ina le nā o whala wasi. Pe tali tonu wina o le abatu atole tupe I ate ia. Ai whamai tu ia. O le mea o lea leo na tau masol salo le tō tele o na whapea o ia e nofo I le hero pipi ai na naulo na whamoe lango ia le whatutua I le atua Samoa uatas. Ona e mafua mai whatalanoanga ia. Maana saunoanga e whai. Mo se whate ta inga, na tau fia uma whaipule, awane I alu seisi e apalai I le awanoa, o le te whono le whono whawai. Ai ia saini uma, ia whaipule, I le tusi te I le poloketi a le hero pipi. Ia matamai le wali ia tōtor. Tu le epa, li mongi, o fontoe, pio o te tai nāle, o le whawhale tui. Ai,
tifa ia tu ia ma faila na fai unga. Lea, e leu sta ia tu le epa ma le vanga I petesa, fa mai awa nei apalai sesi, whainga whawaena, tan mena whai. Tu lai pai ma alu e whai lana application ma mori o I le komiti lea la tu te whaia whatal noanga. Le ale sau noanga pai. Atu ia. Te le isau e whai se tō wha, ma whai se mea mana o iuti le epa ma le hero pipi petesa. Le ai. Au te alu e momoli le tō wha a lo ui tu malo. Ma au te ai pala foi lo ui tu malo. Se tu lau wha whonga le tunu. I le wha o ngā ina. E le fionga I le tofi o upu. E atangia mai ai lo na wha alo. Ma lo na usi ustai e whaia le fina ngalo ma le tō wha a lana I tu malo na lai o na momori o ia I tia whau. E alu e wha leo le mea lea. Ioi. Ta ua tele le na mo le no fosile fia. E le tātou o tunu. Mea la ia le la tātou no whatali ai, whainga palota uma pe tutusa, ma whaia le teimi e tasi, ia whainga palota, ia ma whiriwhiringi ia. I se teimi olo o mua, pe a whai e tafa le whiringalo. Ole, ali I whaipule, mausta ia le tō whā, alona I tu malo, wha se e tuangalu, aru ese, ai alu e lango ia le sunga lauli al mare toa fa pe fo ia le fatu tua ile tua Samoa utas e le whaingofi ai sia e fa mawai I mea ua siua lava ma mauti noa ma fa mautu mai e maua to tongi le whaipule fa mlianga le whaipule alal me la whai nei te iwa fa peane o le au si usta ilo I tu malo ai whaia le mea le nātu ia. E le ai seisi e te lua tau wā. Ma o te whasoso ni e tu fōi, I le wha leo ina, ma wha upenga, lau wha lau I loa, ma lau campaign. Mo le pānota pe a whai, o le a e alu, e usi ustai, ile, tō whārinu. Ia, ha ma vai, toi whai e seisi whainga pānota, lai titi, mo lo witu malo. Ya, tātou woi le malo longa, foi mai. Wha malulu atu foi. Wale mawala wase fisota inga male te maitai ya ati. Ya, ai o pisi foi. Ya ati la tau ia walanga. Alai tō tele atangata ia masani no ia o mawala au foi le telefoni. Ati o valu selau, fitu tasitasi, o valu selau, fitu tasitasi, tato wosta mai malolonga lea, fo I mai, fa mai le afa I tu la muri o le tato proklame le ngā ngai fo Faiva o Samoa, I le nei fo I amatanga o le vai aso. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, le mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5. O le porokala me o le ngā Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Se lua pe te rolo na mta umomoa o na whai upo e lua. Ia whatele ina ia te o tau le alofa tua.
Ma le manuia ona o lo o tau I loa le o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. Ona ua umi se mafutanga o I loa le tangata le. Rona wanga lu. Ona ua o uina masu esu e lo loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o I loa ave tabani. O lo I loa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona o alofa, ma o whaalo alo, ma o stai I lo tama na o wola mai ai, I le nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero, lona I loa le lei o le tu. Wasa ye taimi, na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na yai le masa salo. Ma le talitonu wha maoni, I le moni o le tua, a Yesu Keriso. O le wata tino mai I Petero, le manuia o le iloa, le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina I tātou, ia tātou iloa le lei le tua, o le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le natangata, e le ai fo. Na te e atu tangata I utaia, Ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia iloa le lei, lo lātou mesia na walo ia. O le tātou iloa le lei o le tua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le iloa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le eta lia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuko City. Ele mafai, ona fama
Ja, toi whatalofa mau wholofa ia te oe i le luas fulvinu te murimuri o le tātou pole kalame. Ngā ngai fo Faiva i le nei fo i aso ngafua ma le amatanga o le vai aso. Ia ai toi tasi ai le aso whamai a fo i le nei masina. Vi ia lava le lofa ma le anga lei o le tua. I lo tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. O alava tiu te ma Faiva ua totofi i ai i tātou. Atalo whapito lava, i le tina pele fo i o le ainga. Ia, whafonga mai i le fionga ia fuatino, whamele a via e sera. Ia, maalolo no sa i ti ngā le tino, ia ngase fo i o lo whianga iai. Ia, evi ia lava ma whaftai i le atua. I lo naanga le lei, i ona au malolo. Ia, mawhai ai, i ona toi moua, ma whafoisia le manosi. Ia tama mai fo i o fo mai o nei atunu. Ia whapena fo i ona o fo lo fatu inisi fo i o tamapatina matutua. O lo o whaata o tolia i le tele o whalefu mapusi o to whanga. Ngase o lo o whianga iai ona o le soifua. Whaifo. O le nganga ifo o tau Faiva. Ia ma le pula la ngoto. O le soifua ina ua whaliu le la. Ia ai ui o lea. O lo anga le lei pēr le atua. Ma fwai le tele o aso, ma taimi ma avanoa le lei. I lau fionga. I le whatumtupunga fwoi o le ainga sa fuatino. Ia, talo i le atua ia i se tae au ma se malama. Ia, o le a ia whaia. Ina ia mawhai o na toi taliu le uto ma fwoi atu i Samoa ma le saonga le mu. Ia, ma maua fwoi le fifia he toi ma futatu. I le tapu inga mai le tamaha le tatu wa inga. I ngoa matua, le li matua o le nuu, ia, po le fionga fo le swafa, ia le malu tafau, e sera. Ia, ma lo tatu wa inga ma le whanau. E le ngata i lea, ia, wha malo tu fo, i le au tau si mai. Ia, ma i la tau e to anga e tau ma mafa ma ai ma so ai, ia me ai ele ma. O le head nurse la ia le teina si mai ia le lei atu le whabalo i lau tau si mai le malu tau ma oe ia whapea fo i te mai tai matua ia tō rise ia whapea fo i le fionga ia vui ia ma le te mai tai i o whamele ia whapea fo i le te mai tai i o se pela ia mana yuso ia pango moso ia whapea fo i le tapo inga le fionga le totoli ia tō filau samu e whareima. Ia whambalo fo inga luenga o lo o whianga iei ma le fionga le swafa le malutupe ia ma le whamna tuina aina o nafa solo atoa le nava yaso i le whamna tuina lo nasa whanau. Ia vi ia le tua ia whapea na fo i le tausiri ia ana ma le whanau. Alo, le alolofa, ma alo fo i le ngā lulue. Ia, ma le wa aia wha lei o le tina o le tātou ainga. O mai leo la u, wha soa i le mea leo lo tūla i mai Amerika. O le tae aona nei, e tu sai mo le taua lea, o lo o ngā pāpe i sae tu tonu. E o se whainga le malo tele o Amerika, ia ma Israelu, i le laumua o Iran i Tehran. A o le whanave lave. O le vaenga lea e iai ia le pei o se tunnel. E tau o le Strait Hormuz. O i nā o le ala vaa lea e puia malu i mea tau ale malo Iran. Ma o i o lo o ui umamai ai vaa swau. O le lalolangi. O le mea la leo tūlai mai. Ua tā ofi ma tā punia e Iran. Le ala vaa lea. Le ala vaa lea tau angai o i le sami ula. Le fo la o tau mawhai o e wha ngā mai le sami ula. A ua ngai fo i ma Iran. O le popo lenga la le nao Amerika. Le anga o le fe mai Donald Trump. O le whai amana mātou talandoanga. Ma le vaenga ai e tola kumeni ma le. Ai whai mai le tala Iran.
E le ai sisi o talano mai Donald Trump, e le sisi o mātou e fi talano atu e le NATO ina. Belal na le ua tulai mai nei. O le whaali I lao Donald Trump I le tali mai fo I le sa a Iran. Nei le tae au na nga I tua I loa fita e tolu afe lima se lau. Me ia ta o fita o le whangai le ele, le military ma le army. Ai le o I loa. E le o wha lau I loa ina po o fair base o Amerika ia wa nga ia fita le nei e tolu afe lima se lau. O le polenga leo lo ia itanga ta Amerika me se le Congress. Le pale mene lava la tau ia le mauta pai. Ona o fuafuanga uma nei e whai Donald Trump. Na o ia lava malan administration. Ta ngata o le malo leo lo whainga luenga mo Donald Trump. A o lalo le whaavai o le malo o Amerika le Constitution of the United States. So se tau lava. E te tau o na au mai le mata upu o le ao sofai Amerika seisi atunu po seisi malo le lulangi. E te tau o na watu le whaatananga pe pasia pe tau fia foi e sui fai pule uma o to tonu o le mauta o senate ma le mauta o le konkalesi. O mauta maululunga I e lua o le mauta ma le pale mene le fale pa e Washington. Awa mimilo I fo Donald Trump I o whaangale me tau. The terminology ua whapea o le military operation. It is not a war or an attack. Yeah, whamai ata o le military operation o le wingala e anga wa ai ai le chief in command, po le command in chief o le Palestine na. Ai a whai e tau lo se o se whainga po o se taua wa si I le malo Amerika I sesi atunu. E te taula na au maia le whaatununga mai o I le whale paipa e Washington. Ioi, I se malienga a maota e lua. O le si lea ta mai motule I lea ta ua Card Island. Le whemai a Donald Trump. O stasi foi leo motu sidi o na tā ua le teimile nei. O na e o atu ia waa fo ia sua uma taula ina. A whapea la control e Amerika le tamai motu lea. Wa ma whai foi o na latu whaia se ngai o inga tele lava. E control lai ma le straight I Hormuz po le ala wa alea. Ia leo whamai Donald Trump. O whamai le Palestine la wa whiwhiria nei a Iran. Vai, whapea au tō mau te valea. Nā o mātou loa la a mai au tō fita. Ia, la au tō sila foi la I ai. Au mai. US President Donald Trump has raised the idea of American forces seizing Iran's Card Island, its main oil terminal in the Persian Gulf. Tā wole nā o te mai motu lea. Ai o le ala waa lea. Le ala waa lea e sili o na taungata lona tausia. A ua uma o na tutu ai mea tau wha nukilia, mea tau wha tontono o Iran. Le ala I foi o na le taitaia popole Iran I meye wha whiwhia tuai e Donald Trump. I lau tau sinsila Samoa I le mea ua o iei le malo tele o Amerika. E iei le protest e tau o le No King's Protest. Say no to a king. Ona o le talito nungo tangata isi la unga Donald Trump le masana fai. Olo o le lifai e fia avea o ia o se tangata ta I fo lea e tau o le dictator. O isi voi teimi e li lifai loa e alua watu se mata upu au tu o lo te tau na alu i le launga. Ai whape loa ma Donald Trump. O te tupu loa. When I become a king, e lea to iai se whainga pālota a le malo Amerika e toi whaia lumana. Ia lea whau to e au mai e Donald Trump le ideology po o le aikia. E mana oi ina ia toe avea o ia ma Palestine whaatolu. Ana nofo inga mana pae inga I to tonu o le malo tele o Amerika. A o le whaavae fo I laeta o toi. E na o le whaalua o na alu Palestine e tauwa.
na te se AI i le na o le lua terms. Yo e pere mea lea ua whaine la uli ma le fast. E le to e tu whaatiu tala loa le tofi pale mia se longa e te whaia ina le whainga pālota whaato a po le ale umi. Pio le mea le na pale mia mai nei atu le pa toi titi tolu sfulu tau sanga o pale mia ua maua aloa. Ia wale o toi popole lo e stangata. Ua tau mawhai e loa e pule tu le atu nu o atua. I lana whaatonunga. A le whaia le mea lea, o le mea le atupu le tangata, ma le tangata. E le o se tūlanga le leila le nā. Auto sisila iai whai tau miliona tangata sa solo te e le whai unga le neiva yaso. Indianapolis, Chicago, New York, Palm Beach, California, Florida, o California, Los Angeles, Salt Lake City, Utah. Tumu ai tangata malato sign. Lea lai whaatali nei le beta o le midterm elections. Au te talitonu o le amatua te le se suinga o le a o iai. Ia le fesu i ta inga o ta itai o le malo Amerika. Ia, tātou te talo mō tātou tangata. O lo o lātou lala mapapa au i Amerika. Ina ia malama o lātou mawhauwhau, ma ia malama le lātou tō whā. I pūlenga ia e whai le tamalo le temile nei. E le ngata fo i osa whainga, o lo whaia i isi malo. Ia ai whapena fo i le tūlanga o le puipuia, o se tasi o tangata ua maliu. Ai tele ni mea se sa whaamaunia, masala ai i tutonu, i winga mata ngā e whai i tina mata mai tai mate neiti. Ia le na, o le tawalunga atu le nā o le tātou, pora kalambe le ngā ngai fo Faiva i le nei fo i asunga fua, ia ma pui ai le soifu o tātou tangata Samoa o lo alala ma papa au le malo tele o Amerika. Ma ia lātou whai ai ni whai unga tatau. Ma le whaonga ino le lātou ai a tatau. E fili ai te tai o le atunu, te tai le lei. Tawalunga tu le tala i le. E le whamsinonga lea na whai e le vaso na sei mawatu nei ma mōlo nei unga fo i le asfarele. O se tasi o li i, whasfulu mun tupu tau sanga le matua. Sfulu ma le 5 tau sanga e whale pui ai. Ona o ambionga mata ngā na whaia i ni teineti se to lua. O le whanau teine alona to lua, aile o sana whanau. I le mata ngāo mea ma na whaia le nei ali i o le pule le uma. Ia mawhape nā lava o na whanau i le isi tēnei titi e sfuru ma le iwa tausanga. Le ala ua maile i unga le whamsinonga. E lua sfuru mon tupu tausanga. Peita iane. Ua whapa u i lalo. Ia e ono se mori mau o le whaife au. Ai ua wha te teleina lea solitu la whono mata ngā i tutonu o lea tunu. Ia, nā o nā watu e o ni whautuanga, ia whape nā fo ini lapata inga. Ia te o tau tinama o tau whanau teine. I le tatia i matuu la whai ia le tō tele o tū pulanga talavau i mea. E le saunga le muai. Ia me se lava winga o tu ngā tamala loa pene peni mea ola. O ambio i on mele mea ola. Mele manu e le loa. Faiva senga le si mea ola pe iso la sotanga fale a inga po se sotanga fale tangata. Ia na, whanau mai lava o lea. O lea ngasala, o leo ti malifari pui. Ia ata ole na se 5 tausanga. O le teimi ma i mau o le soifuanga nei. O le o stasi le vanga sa alu ilo mafo fau i le po ma whai e ala usuenga. O le mele ta o le voting, accessibility and
the civic duty of the public. Ala na lo mafau ono ole I le mea nei o tula fono o whainga palota. Ono ole vaenga lava le nei o lo o tumatila I Samoa I le matanga te le pe a mai a ia ona whai ia whainga palota o lea tausanga ma lea tausanga. O le anga I whaamasinonga. E mafua I sea. O le fina wina o le pawa ma le malosi anga e o ai le mautafono ma le pale mene o Samoa e fau ai le tulafono ina I manuia le atunu al fana vilave. O le fina wina lava e le tangata ia o le avanoa e alua I le mauta e whaile me loto iai. Ma matua fu e ila na tanga. Ia le na. Mana ia le tofa a sa fatalua. Lea ua whailoa mai. O le aso lulu asau nei. O le a whonoa ai. Ia mauta o lawa mamalae. E le atu sa fata. A wā le tonu ma le filifilinga. O le a whaia le lato whaipule. Pe o le a nofo I pea I le hero pipi le fionga I atu ia pai le toa. Pe o le a savali ese makolosi le foloa. Fa mawai I le hero pipi. Ai fa pena o na momoli I o. I le tua le malo I le fatu tua I le tua Samoa o tas. Tu le matai mamata I tuina le whaidua inga le na. E tonga mau. Ia, masiu lepa. A wā, ia, le tala e winga le tu malo lea. Le atu sa fata, le ainga malosi sa atu ni mafono, le whao lunga tangifa, le mamalu I le whao tolu. Ia, e mai se foi, o le ainga sa atu ni mafono. Ia, alofa mai le tua vai lu tusa so tātou manuia. Tātou whenua I le aso tai au. Manuia le manava o ngā ruenga. Ma le foi atu I lunga o le ala tele. Ia, whapena foi. Ona manuia ia tali ngā sua. Ai mai se foi o osi ngā taulanga I le afiafi ana nei. Ia, tātou whenua I le aso tai au. Whaftai se manu. Mo se whina ngalo sau. Whailo inga fo I mo le atunu U le fiafi nei. Ia, ai, o le tala lea mo le whaalo alo. A mangalo ai se leo, e roa I lea soa tai au, soifua mo ia manuia. Samoa, Samoa,